Tangkhul Baptist Church Checkon Imphal East Pa Shalam Khmer Soda Yishu Christo Ming Sing the Salam Salu Shitale Na Achina Kare Sasaka Kala TBC Checkon Li Shungayaka Ishu channel li follow Samilu Kala Azingni Mika high page pingla follow Samilu Itumna Uglung Samantha Huida Achui Changapa Narum Lushitsa Psychorally Sokami Sarana 2026 Imphal East Sunday จะไปได้เลยครับที่ทุ่มห้องมี chapter 2ผมคืนนี้ไปให้ church ชินิมรำตำเรตำมาเรอาจุลี Sunday ราใน Sunday นี้ที่ให้ Sunday ทางนี้ทุ่มนั้น Ephesus the church that left its first love เลยชีเครลีจะโหดหาย church ก็จุ่มรำนี้ทุ่มตำเลยไหมอาจุลี Sunday มราคาทุกท่านจุ่มรำเลยง่ายๆจะก็itu di YouTube li online ni sampai ni. Ari ni thorba Pergamum, the church that compromise truth in a hostile culture. Kasi Pergamum ogatu in ngashan zat kanaling of pumahaya church. Awam ramlo, ayun may sase. Itu mi church kalibang katibaling ngashan leser. Isi TBC Checkon in ngashan zat kanal leila. TBC in ngashan zat kanal. Ukrushong kaga, kapungsong kaga, kapungsong church, abuwi, zat kanal, the basic, kalang nation to be attention the church to be zat kanal, the baking local. He went a concept of the Manipur Kanga, India, mainland India, like Adam Shanli, at the church with zat kanal, like North India show, the day, South India show, at the church with zat kanal, like practice, it being the Shanli, they are. Nation guy of friendly saga to go. Nation guy of hostile, such not to go. Kalang nation dina itumli nam sangai the church the function bishop to go. Nation jili the pumdi haya church kujunga lay. Pergamum church la. Higata church akan. Mangaruli danger sana haya. Wrong way of tili kalaya bedung akanichi. Pergamum church na itumli aringator kita minai kla jelka itumli church sila ayarli va mathala kji thalaga alungli va ngashanli chatkhanajli manat rom laga compromise sa haya kachungka leisa bai kho chuwangena Pergamum church wi asagavat awi character ngana laga mashungkhilo kji aringator ishi TBC Checkon lila hangkangai gesana background Shimaika King Adam Tran Pergamum hi Asia Minor with religious capital Akana lahang Turkey Arhon religious capital Akane emperor worship with center Akana ajonang lahari background trakam pelumre raja sere background miaumuli korum kwai ajonang lahire Artemis miaumuli korum kwai apamakane Ephesus na achiwi bahina Pergamum na Athena Dionysus Kala Asclepius, God of healing. Higatatawi. Higatatali korum vai. Miaumu draka gasema kalaya abamakani jide. Chuvangana Jishuna verse 13 li gata hodo. Where Satan's throne is today. Nana verse 13 jipaka. Pergamum Satan we umpam kongli kabama. Apam today. Kivando. Miaumuli korum chungnam. Chuvangana Satan we Umpam kongli kale apam the hoy. Pergamum here sem gaya kamunga bing. Kala miao muli mokorum ka mok tu by minich. Miao muli korum plungid. Mokorum bing di saklak aina rek crack apamna the kang. Katala la Pergamum church na shitkasang maning titsai. Kan now the verse 14 rapa jena tishuna gi hangla jiga ina nali mamya kangai katyao kale. The rahang laga mamya hai bingji hangda gasana. Make up the correct pointly. Christ the authority over truth. Christian mashun ji aquina gaji it me verse 12 li kapasa mango. Verse 12 ji kapatran pau hi chan khang sunga kazana rai khai kasing pa chui aina krana. Look at chan khang sunga rai khai. Chan khang sunga rai khai ji kido. Hivagla chanra. Raza plate kathan. Plate. Akvak mang mazan hivagla chan. Chan ngasung. Awena krana. Tagat chan kang ngasung gaji Bible kili refers ado. Idam the Hebrews chapter 4 with 12 li gapadam trali
the two-edged sword the gpiat leide very we tuili ka hang no ka dang do very we tui here karinga Hebrews chapter 4 verse 12 very we tui here karinga kala pangshabana zan khang sunga rai khaili zan mai here karinga na manglang shikwai abamna kala aru ngusun aina angating ngachai pam gachida wa zisera mi winning gachang kala kapning la hina kashigapa chithaime rawi tui likhang san I kamora na gashog rai kai na nali pichar sara de gpiat le de adang verse 17 le kiligang do kamora na gashog rai kai ji kiligang do bible likhang no rawi tui na pichar sara ji de kiligang da le chan khang sung rai kai ji hi kiligang do chan khang sung ga chan na rai kai ga sing pa chu en kharana da hang da le verse 2 le ki gang le ji ga rawi tui ai na kharana ji de hi rawi tui ne da gang sa de Rawi tuine the kang sa. 2 Timothy chapter 3 verse 16 lead in the parka. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Rawi tui here rebuke sang vai ni de, correction sang vai ni de, correct sang vai ni de. Mushung mi vai ni de rawi tu here yon nga dam tran warning kamin mi vai ni de chan khang sunga rai khai rebuke sa vai ni go teaching dam je vai ni go ta ga rawi tu ya attitude of nana ka dak le church na pramanli nana ka dak le church na where we look commission mang matui where we saw kami blessing mang matui correction masalak manai je ka kala rebuke masalak manai je warning mamilak manai je ka nana ka dak le church problem le ai Because of raw tune is an among. Checkon we pastor in a sock me among blessing of God mang matui na tumli. Wherein the lumishan kami among matui grace look commission we among matui. Not to me canaling and I mang matui jaka churchly kvara lair the tailo. Pergamum church tapokaira the tailo. Jideje. Achi to me ogtuling shanking Adam Tran. Church kachung ga konglui le dai mega church kachung ka ayarli le dai mega church chunga rawi so kami rawi grace chigitha mang mutui le ga rana warn ga sa pa pichar sara ga pa mamutui tu pichar sara ga ji come to your church ya mimrang ai tu ka so kami rana so mirror ran so mirror ga pa mang church li pa ba da le kuni dot kachung ga Lady. Iduming Nashan, Sat Kanali, Chukana Chimang, Mamatu Murko. Itumwi Saragasa. Itumwi Tangkhul Nashanli Chukana. Kalahiwi Lake Ili Chukana, Mamatu Murko. Bible Nakiando. No we Kana and Mangana Kangai. No we culturally Makang Room, Makang Rui, Machukana. No we Shimkurna. Masala lay the clay, Sakavai Soroko. Chiva Rauti ko. Lagajig Sadran Manganashi lo. Correction Masani the Kulo, Chiva Rauti no. Ishiva Jidad Satnara Sai, Ishi Tangkhul Vidat Nimla, Ishi Church Ignition, Sara Gasa, Tishu at Satkana, Tishu the Hita Sakram Nimla, Gata the Hita Barakla, Kachi Mangavai Baimana, Chigata. Kangavao vang to me churchy, yon to high compromise sahai kajunka laya. Christian a bichar sagshaba akavana, gala het aquilaga gaji itum mamalai plum rur. No we decision animals at Bimer, pastor you decision animals at Bimer, digan you decision animals at Bimer, cover rawi to the end of the sites are. Pergamum church lee, correct kasadam tran, rebuke kasadam tran, Pergamum church yon air side they. Kali look at how the Muyer Sag look to Jishuna Pasok today. Got how the Muyaldo. Kamashung did you hear Nashan Galatsat Kanana, Disat Masamrako, Krista agree in a Disat Sarako, the Kahang Sanaba. Isn't the Hugh, he laid the window, he inch tape, I know, Tamqui say the inch tape, measuring tape, Quilaga, Tamlaga, inch tape, Jishina, the Oceanaire.
window jina samero inchitep shinai thada inchitep hiu kachai sao se machimna inchitep ka sang khamai khuralo sang khamai khui laga window chu kachai na tam khui inchitep chu kachai na matam na nimla jang ka window chu kachai na tam khui ta kam mai ngarai cha ju ko very we tui china churchly measure ga sanu church china very we tui measure samna rau tui measure sanu rau we tui khan tang da vara nei ju go chen tang da vara rau tui khan tang da mam kan lo je ka church na ai thu mut kana le ta da makan sa machi pai man da khang sana ba very we tui na salo ga ba sara masalo ga ba masara church na sa ngai ba chat kana ga sa ba ji masamre cover we tui li ngana la ga sara aji thu mi church ka chung ga ishi malai mne ishi church itu mi church ka chung rian hodang vai ishi church va mang vam ne ring pai khano bing ai mang va se ta the resolution and chat se da lei sa wa church ka chung ga rian nga va la kra de semai la ga bible ka pi ga ya khla mang hiao tu church win ning ga chang chat khana ng shan je ne semai la ga rian jina ra bible mutung hai da mutung ga hai tra lei da ache mang chi bai ru ma sa bai tu rian ma lei lo ma chim kho lei ngai ga lei lo ka bible ng hiao ga chak la ga sem ra ma bible mutung hai sa bai shne today thang rian ga sem ji bible tam ga ha ya drain sak hai mi ma jang la retired officer a na thadam rian sem bar la ye chide achi Tangkhul na pung ba hai maram akha ji chide pastors kala theologically drain sang hai ping atum bing na young and struggle sa dak le akha ji three hai damli retired officer akha na semai sa rian jin khala pai da mission not maga missing by thu ji maklem nim sai trak le de gar chin khala pai da ot maga msawa pai thu ji chili hang na ngashan jina chat khana ba jina re thui gai rawi thui le ka khniali hili Jesus Christ na command aksade verse 13 ji pau say faithfulness in a hostile culture sagashiang shanui lungli ning tong da kharing verse 13 in no we pam khawai thai chi satan we ungpam khonglina chi thalala nganak zaklo singra chi thalala iming nana singtita nana iwi kahang nganai chideji Rana pen laksa de Pergamum churchly ana sak samirin jiwang verse 13 li kala satan na kapam apam chili shaki khame ili ning tonga antipasli shaugatha tharan nana ili shit sang mang chai lak la lai sai de antipasi pau gazada witness kasa cha ka hostile sala gaya sagshia ngashan leidak le pam chili la rawi Ming Shaki Sadaga Legasa Adli Sagathat Adam Tran Pergamum Church na Rally Kangutit Lagashit Gasang Mangache Lakmana today. Chikoman Gasano Wihli Chishuna Adama Khali Najita Sako Satan we bumli pumlala Satan we umbum kongli no we church lay salala Novang Ning Shingaiko Kala persecution ralaga antipasli rasata dailala no shikasang mga chelak samako achondang Ephesus li kyangdo no we kamata dragali Ephesus vibrant salang church ni migadong sound doctrines kasing church ni Aquila and Priscilla na teaching sa Sunday school ojag sa pamne Paul na lingaga church akane Timothy na pastor sa church akane kala now the John na overseer sa church akane Ephesus you have left the first love today I don't know Ephesus no ili shikre ili malayawa today achuli kyangdo Pergamum li kinangdo first love li mano thalak la kangkatit sako today Satan yung pam kong li pam la chakshia ngashanan myao mu shimli pam salala kuinam la nganing tit sako ina chiwang dali soala ko da kangde Rega crack persecution tragara the antipasli satat lala natum nang ning shingai ko da kangde Pergamum we church hina shit ka sangli ning tong lak aina lay sai jimo Ephesus la jita sai say sound doctrines mi gadong na ngayon sa church akang sa sai jide Ephesus la ngarai jam jim la ji
ka verse 13 ga adam tranli comment sa sa ji condemn ta sa the ode jishuna tolerating compromise within today verse 14 to 15 bao say condemnation akharawa jishuna verse 14 dili shit ka sangli na kyuwang compromise saukla to tangan today kana tumli mammi akhangai ka tiao khale but I have a few things against you achu Pergamum church li kyang do kana tumli mammi akhangai ka tiao khale na tuming chaili bela mui tam ga jithei khui ga sang mi akhle ana bela kui tui tam jithei da Israel bing li paying a pokavai sai kamyauli ga phusa shai gawai ngalang sham gawai ana ka satsanga chidaga maina Nicolaitan bing na tam ga jithei ji khui ga sang mi na tuming chaili changa Pergamum church na chishuli yaru mangali Pongla kena publicly deny masa salala alung shong compromise sawa jida alung shong ena within the church within adamagli janga shitsang da ningtong da rek correct rather antipasli rasa thatlala rashaw thatlala na ningtit how da chishuna ka ben maya khangai ka chung ga lesai ka mamya ai tuwa daga kyang do I have a few things against you kimamai do Balaam's teaching Balaam na kitam jithei do na tu mungi chali Balaam mui tam ga jithei khui ga sang mi lai jithei achakum Balaam mui maram li thum tamai se ma phniung sa nikla Balaam mui maram li ka tamatam tran ithum na mai sa ina tamai de khain ga diaw hang ge Balaam mui teaching li khwan refer sa do hili mishana kum mugda khni ai na habok laga mugda phawi along li pa ka Balaam mui khrijan sambang lai de laga chili kapadam trani balak aung na Balaam li shitin laga Israel au bingli konshi gawai traka hotna la Balaam na ma konshi bai tu ejid la kharjan ji pa jane ha kada da jiga Balaam la khamshung khangro mi sa sa da brana ali kasat khami ji mang hangre mag sat khami ji ma hangmra jaw Balaam na ning ti ta jane ma konshi bai tu khan Balaam na lanli karam hauda valui ji la kharjan ji kapadam trani Hello, nga balagli khangatay strategy aka Balaam with teaching going nalo. Balaam na nga balagli khangatay teaching aka strategy aka meje de. Jekido ina shimaida highlights age. Adam chitran Moabwi ngala naubing ngala talak sai de. Bible Moabite ngala aka aming hang right from the tam chingje. Bible quiz ne. Moabite shina aka. Root Moabite no binga dam chan ngalam talak sai jimo chane Balaam ne kyang le jiga in Israel no bili konshi vai sai ga ran li mamya tu ma konshing sab du ka samra tu da ana Balak only aka thru sang ji de awi teaching jilik hango hele Balaam's teaching Pergamum na tu mu jali Balaam teaching li shik sang milai ta hang ji Balaam ne kisang le jiga Balak li I ma konshi bai tu ran ma ga satura juana Balak onga Moabite no bing Moab wingala hi kamata trankle chiwana atumli ka satlo laga Israel no bingli ngala kamata no bingli Israel no bingli swing saglo laga ki hangdo kamatang kamarang shikang ruili pasa kyorli chang saglo number 2 kumyauli phu haya saji shai gawai kusol chimangli Israel no bingna tatung bayra Kala atum the chig sadram tran. Balaam in a makonshi lana virana atum the konshi aura. Because he Balaam na Balagli teaching the sano. Chiligano. Balaam with them good stage and makonshi by to the Israel of English you can really tan the sang. Kala kumyauli pu high sa shaikang sak. Chi Balaam was teaching the gang sanava. Clearly Nicolaitans being with teaching the lang lady. Pergamum not to make chili. Nicolaitans being with teaching Kangana Quick sang a Mikalate today. The Nicolaitans being with teaching the Kiligando. Scholar Gatema being the Nicolaitans with teaching he Acts chapter 6 we 5 lead to Nongpaka. Tikan Sacre Ligazanga Miakali Nicholas Hoidlewo. Tikan Sacre Gazanga, one of the first deacons, Jerusalem Church Lingadam Tran. Acts chapter 6 we 5 league bad later. Tigan stars only. Junjali Nicholas stars only.
our Antioch we convert ni jite Antioch we convert ni jite Nicholas pahi now the kathema bin gang ko Bible directly maham ko kathema scholars bin gang now the Nicholas sina church li tikan samaman laga church alungli heresy phungsangi jite heresy je kido ngui da tam gi jite kanguya dharma kanguya doctrines heresy kwirao jite laga spiritually polluted sang sakau jite mathing rik aina lai sa churchy pollute sang sakau makhong sakau jite corruption kwirao jite chipa we aming ji Nicholas de hoiwa yang within the church ayara when kramnim ko kadigan samaman laga pastor samaman laga overseer church elder samaman laga church alungjili an heresy phungsang hayo wangaina church pollute sao jite chiwena khara Nicolaitans bingwi teaching ji hi heresy ligang ngoi da tam gui ligang na thumi gi heresy Nicolaitans with teaching ni shig mi zair ning shalo ligang Nicolaitans bingwi teaching the kyang ji number 1 it encouraged Christians to participate in pagan feast and eat idol sacrifice food ai ki gam dam ne thadin na me de na ngam ni ko bam de se me de tam bak li ko bam de se atum sana mahili phugaya saji thada shaibai kushak saji thada shaibai ta ga sogthan wa kimnam ne Pergamum itum bahia myamuli khokrum emperor worship kala idol worship we abam na itum na pam nak la ya chena thada itum church ni rakalo laga rajli wa laga atum na myamuli phugai saji lu sa shal kimda myamuli phugai athai lu thada shal kimda ine hi rana ma jani na phniung jingo ukruli itum ni la le sai Diwali li ashui mandir wino bizarrely mandir haga hale ra mandir li itum musana bingi wa jena ashina atumai myangmuli phugai laddu ya ka itum amiga na thela incense ki maiglam mai khut thup tra ga sharga wi aching dili chipi atumai kumyaw ji hiri ga semai la mulungwa na sem ga wi jili aching dili laddu hi plate steel plate hiri dili pem tingar khorgai ji Wangarai bam jino itu me, lagi ci itu na wasai air lede, lagi tu musuh nabi wasai le shimliung, aja lertu wasai wino bezali, lagi wasai, isabu na ili tik kerak aja ni penyung jino, cici pilih kogrum bing ni puga atai jino kiwan wasai gelada, itu musak tu mau pening sam, aron itu me naung rali Diwali li celebration ni wang sak lega, atu me cici pilih puga haya atai teisrai misang sak arodo, cici thali kahang sana ba, yang culture ci. Adam jitran Pergamum go apam chili miao muli khorung va temple trak khalesa Nicolaitans with teaching va chine jide here itu ming shan nai ki gam dham ne thar salu Vareshi sai ra kha wa yin sa ga sang shan nai da khor mang la kim dham ne kham remote ka sa kim dham ne ngala khang shir ki gam dham ko amyaw ali ka phuna da tum na sayur ba yu tai that laga ashi long khang sak ki gam dham ko thar salo ta khang tha no yang Arhona tamana hanglo ka ngui da tam gi thai hui kami here free gift nei jit dai isum na khuni topping you can baga hui kami here free gift nei gi jim la kala by grace look commission mangai na sam ga phang na ran free limit sa da community jia ka in a more kya ka sala la pyaw mission ra jim la ran pyaw mi ran ne jana pyaw mission ra ji ga ta da more la sa shon ge la Poga pyaw missionary ji imore saction liksar ga bra pyaw missionary da nahan na question gi chung le de tam gi deling ngui gi khai di Rivralu commission of Rivrana jimnim la more saction la alum shan missionary ji Rivralu commission of rene pyaw mira nana ni shaling phumla la corruption li jang la shikhang ri chat la thadaralo pyaw misir hi gi tha tam gi te gi chung le mai Pyaw miracle, Rava pyaw miracle, Mushulage. Canada, Saghai Mori, with Saman Valerico, Gajibahi Matam State Rajaka, Chi Heresina, you know. Ma, forgive me. Look at Mission by grace, some Gapanglak. Paisana Malokwem, Rally, Rara. Galana Saghai Mori, Gadong, Mapyaw me goodbye, Mangam, Pyaw Miser. Kamangla, Ligachipat, Mapyaw Bam, Kiligando, Christali Makwisanga, Mapyaw Miraji day. Achi tum kachung kana crystally Shanghai miakana Moray salu jila masalim day. Kala Bible kyang do
we can be some guy me ang morin salui machimana jide morin je practice salui mana jide chi gang morin li mata tung lui lak mana the current ti samning nai morin li tag tung atam ngwar kha avaning tai luya raul hanung luya kha same sin practice masamna the gang san ayarang le li ram chongdra hamung ayarang le li church ka chung kha chi ka thau tam ga sailing wi thui hai le de so grace full of grace hyper grace look commission na pembing hyper brand thadaralo nangla ngla nauli shingri la thadaralo me nauli shingri dat le la ralo thadaran phyaw mi are are li shi jin la ngui la chat le la ralo corruption li jang la mi sat daw la thadaralo ra phyaw mi sar che de dong ha church li shur kwa le de khachila ka mahang thu ja kha ba ralo ra phyaw mi ko kha na sa hai we consequence wa na phung ko David na rally bachipali mori sai laga rally ning khang te adam tran rana phyaumi kha awi consequence va bachipana prag wi now thiau de consequence va phung ro ji gang san ba bible na hang khai pa ji ignore sa pai la ji de villet saf chu aron paula khai khri thop ding na ai la khai preacher akhana when a church changes to match current culture they are no longer following the Bible. They are following the lost. Kajigda church na ogutu ngashan zat kana jiling reader zat kawai hotna dale jeka atumji Bible li mashuli mana kashmana hogi de clay shongza zatale. Sada Pergamum church kahoji shimana hogi de clay shongfuli satumanawa. Yang shaping na reg crack atang antipasli ra shoutat laga reg crack persecution na yang and you quick vai hot nai ka persecution ra la antipasli atu malera satat la Pergamum church shit ka sangling ning sing how the mo kong lui tu ka gli kong lui ao culture ngashan li kong lui ao jidai ha ngashan li kong lui ao jidai oh ishi sat nang san da ishi na sa da glin da iram we culture da ishi Tangkhul culture da ishi Pergamum church with sat kananda chi yana ta the south it ji shong va thiaw de chili kong liao ngashan zat kana ba jin yu thui gai la ga ngui thwe re ji ma thai sa ayali ba khamashung tha ka long li ba chi shu na I have few things against you. Number 1, Balaam's with teaching kido. Number 2, Nicolaitans with teaching kido. Kanihi shurriera Pergamum. Kayonji tay laga mayagai. Zat kanaji chiling room gai. Itu muli malay do. Yona jiva tay. Kada da itang na ula saser laga say. Ishi kong na ba hila da sa laga say. Ta da sauce. Mom shung mana ji tay. Ka yung so na ba hila sa laga. Example on firmin shigjin li jaus. Yung so na ba sa laga la inda ta da sau na. Ga sa gai. Compromise sa ham nim la. Yung masalak mera da le say. Ka ay saser le laga. Miser le laga paisa bribe. Miser le laga. Chima miya ka masam bangi jinda. Miaus. Ashilam mi laga sambang. Miaus. Vodi bakam nagahang. Persecution can be avoided, but compromise is not. Persecution reka krek raya avoid sabay jde. Ka compromise kajiya avoid masarar tu jde. Compromise kajihina persecution is dangerous. Same kara the gang sanaba. When early church fathers being the Tertullian Nathan laga. Persecution purifies the church. Compromise pollutes it. Kajihi. Pangla gana to me Christian doctrines li. Kabi highly the ningsing highly the Kuwang. Adam jitan persecution pangla kamu. Reka kregi pangla kamu. Chiwang in the persecution karadam dharan. Itum with church he purifies I jde. Itum with church he purifies I thermatang jde. Nizip my own jde. Ka compromise karadam dharan. Nana ye jigadam dharan. Alongly pollute rasati o jde. Reka kreg karadran. Church sambatai jiko. Kamakao kalay. Makamashit kalay. Shit kasang natarmay tu o jiko. Ka compromise jo jigay. Ngarum gahay kalay taran samakao jde. Terlungli nga yinga zada jahas kui maray da kalaya terjin nga pumkang sak munim no. Ka jahas li
akhur na ka wut la ga trun ga yan jang sak phokai ra ga jana cha si khang phum le ji de ki gang do jina ishi TBC Checkon hila konglui gi ji hi ayar wi surroundings na re ka khrega dam tran ma konglui mer ishi ang zip ngai zip ber yu ka pning le ayar wi pangshap persecution variation au itum binglim variation au bing ra re ka khrega dam tran itum ngzip khngai ngzip ber yu ka pning ko ishi church chi tha nei to khuiwa shorgan in the church sakai or to all ka ji nang thing sak sabla kai sak sabla ka ga shama dam thran itum shit ka sang kai mila ma kai ne mi chung sang de lai ngzip ngai zip de lai itum mi jawi saran department ji bu saran sa de lai ngzip sang de lai itum shit ka sang ng tar mai sak de lai ka ji thau wang a se ha thuk mai sang sak de lai shi church as a whole we wang shorgan nu khuti aur ng pai hisab phai miao rang ju wang na itum se ha thuk mai dam sa thum la persecution kradam tran ayar we force kradam tran idum se apang medam samla ngzip mayom jumla ngzip mayo se kan shi church na ka yi gi konglui gi ji kido ayar we force meaning na ko ka alum within the church idum alumli Pergamum with church tada idum alumli balam with tam gi thei khangana bing Nicolaitans with Tom Gitchde Kanganabing, Chekipalongdo, I she Tangkhul Vita Sarasai, Checkon Vita Sai, issuing a shan Vitai, my dealing room the Pamoda, issuing a shandilla Tatung room say, Kikum Tamne, Mashit Monok Vai. Get you in Ning Panin Razang Laga, entertain Sapokaitam Tran, Chiliko, Ishi Church Kongligi. John and Christmas Adamli, Amuko, Bashi, Kiparondo, long now, Trakarade, Mayra Pipe, Hilly. Lagatum a church pulpit Hilligalaga. Ashiwi gift me like a sang in a eye, along lim some bimer, along she worship sang highly. Ayarly sas. As along it say down. Along lim some say. Ayarly house, ayarly to program, sing guy. Sagabai, Masagabai, a bum, a dumb, no I. Pergamum church and Timothy today. Culture Manat Rom, my like church along lee pungs over today. Like a pollute sao today. Third material and the lake saji, McQueen, Sagawa, the Kandiji. She Tangkhul, booking a patra, a shop where they hate Tomramley. Like a humoramley to the sensitive salang and a deal saga, the Sakajung Rai lady. Aji Tangkhul Shakazam Ramley, Trak Hank Valley say. Is she Sonobing out on a bomb like Katum Mati Shokai? Achieva Mera Bible, she saw the Achieva Hilishakza, Church Lishakza. Akamawa, privilege, Ara Hindu, La saw the Hindu with Dembali Vashakza. Sakanamli, around could you talk me? Shinglavana, churchly son of Saji, Pastor Gudongana, blessings Miller George. Like Asham, actual Shakazabava, Ashu Dembali Vashakza. Get house you do, it was Kasanji clearly. The Garaji churchly Manat sang Jana, Chile entertain some pok Jana. Next generation, I can show the guy. Ashilitai, Ishilitar, Ashilia Miala, Sadili Mamiato. Could you hear us shop and our church, Bolute Sapokad, Makui Pokail, Tilkamqui, Kamqui Raxantata. Krelling Shane, it's a Kanana, the Saga by Gachunga, Ogutina Kongajelung Lee. Galavereshi Saga with Limasapai to Gijilay, Ko Gaji, Mamlai say Shingra. Ishi church na kai ji ayar we force na raga thang adam thran ma kaim rko ka Pergamum we church ta da antibasli ra shau that la atumishi ka sang nganing tit ko ka Pergamum we church ta da alungli balam we teaching khangana bing Nicolaitans we teaching khangana bing we mga ay na kai rko jde kanawli repent or face the judgment ning daylo maning ka pichar sargo verse 16 jipao say warning me adli daily Chuvana ning the tailu chimaning a in a takta rad ikamor we rai kai ji sing the ina atumitungli rai ratara ikamor we rai kai ji kiligangdo rawi tuiligang san kang sunga rai kai the word of God ligang san tui hi pangshap le lak chide migumai tu mi tui le pangshap le lak say mlai do kar totally ai awona konsia ka mok pem ko ji tui wi pangshap to la tui pangshap te kharjan trang le je kharnau bingwi adam le tui pangshap kya loga James li ta ba dam tranli
yêu Malay hi pang shop kya hale le Bible na tra ka hang le de thang of wrong with tui pang shop kya hale mrao do ji dai khamorana ga shoka rai kai ji sing da in na li pichar sa ji dai repent or I will come and fight against them with the sword of my mouth. Commentator ping ne ka hang a loving warning ni ji da hi le shila kind of warning sa ni ji Pergamum ka clearly a serious threat saklak aina khamachit akhni ji da le shila ka ya warning akhne kala sakmai thui ge je khamachit machit chim sa ka jong Jishuna we church ping the discipline sa ngai je khido Tarkamateng holiness to restore salushit lo jide adamagli na jitha sa laga jikli wawla the Ephesus li na adamagli li shlak sa ko kha kisara no le shikreli no thawla da khang aju Pergamum church li antipasli rek krek na rasa tha dal na khiwana na ngning sa laga chik thawla da khang Verse 17 li church pingli mangla na kahang chi akhna ka kana ngana khuirano khayuya overcomers being hango khayuya atum jili overcomers being ina ngatum kahai mana mizarer ina kajara ngalung akhala mira ngalung jiwi tungli aming kathara akha kapi sanghai aming ji samga phangapa maning le khibana ga mathaimana Kanaga da ngana khuida ning khang te bing li promise akhak sano overcomers bingli aring tholang rai jai kanaga da ngana khuya kha nali himira kana mangana ka da mangana khule na teng hai kha nama sampang mer khimaya promise sado number 1 hidden mana khang thuma mana mizara kiling hangdo hidden mana ji kiling hangdo khayuya Atum jili inang atum gai mana mizar hi kilik hangla jaga spiritual nourishment lik hang jide manglarin lik shang shang la kai manglarin kasak kabai rala lang ning shing ana leg shop ning jot rala la thada positive sala ngai khu shop malay la thada rala ning shimi shop spiritually nourishment lik hang ji go ngatum khang tum mana ji Kangatum mana kya halay do aji shi member only. Kangatum mana pungzat tak kya halay do. Kasui ting ting rala thadang ning shabje. Mashun jili thadang ning tit shabje. Kajot adam rala thadang ning tit shabje. Bosrif salang ning je. Ning kajot manawai je. Pro holay thadang ning shinghai kalay. Jili kyang do hidden mana jili kyang do. Kakhniyali white stone with a new name jide. Ina na tumling ngalung gachara akhamira kala jiling ngalung jili aming kathara new name aming kathara akha kapisang mira jide kilikang do acceptance ligang de jishu na ili accept sara number 1 number 2 li ina na li victory khayui with trophy akhamira khayui with trophy nana yue ga na li saman khami thada khayui trophy ji kilikang do crown kyu ku hon ni khang ni de je ki do eternal reward li khang ni de eternal reward ka dang ma mai lu yi je ka tang ma khwai ya saman na li mi ra mring pa ma je mring pa na ma je ya ji good news ni ma je ye tu mai ba ki ba li khang do Pergamum na na ning te ya kha Without provision he nana yon nana kreli mushungri kai sai ka in nana yon kai ji wang mamyang ai thura nana Nicolaitans we teaching an I Balaam we teaching an I ka in nana le shilang ko na ning te lo nana ning te da hanu ka in nana li hidden mana spiritually nourished sounds agree clearly in nana li white stone with a new name trophy akamira eternal reward mirror today. Ishingra aring the Tor Pergamum church when it from the lesson tam ku yiji ja khigla jiga nana kya khaning dong da odram ngtu salala ngashan chat khana jili compromise saira ja ka knowing dong aremana knowing ngashan chat khana jili fit sa khwai no shik ka sang adjust sadale ja ka
nangui aira mashum kilo today nana shit ka sang jithada no really third kamatenga holiness laying eco chileiro shit ka sang wa shit sang third kamatenga mirin amri ngaim ne jaka na yon the like ko the khang Christian ni tumli hod lay there ring a tor ngai ga ja Pergamum li ko thada ning mang te ka pichar sar ning te ka trophy mira eternal reward mira og thuina kharing chat khana jili majang lo lok thi pai ring pai ko mam lai se itum ka chung na ka da ya og thu khang jan da og thu khang ja atum na sa ser chim sa ka da dok thira ka ji hang za lak og jili ring out da phasau ning ga jang mi gui khangyam ma sa khu ga ka da sau ra phasa khwai sau da lame excuse rana chi mamya manai rawi tuina chi strict sana chi sa ka inanali pichar sar ikmora inanali right ikmora when ga shok right khai jin nali pichar sar ishi check on churchy ogtu khanga cha chat khanajli chat khanajina rasuilala naning singana mashunji compromise masala ogtu church sar ga raga dagli believers being shit ka sangai thum ga dong ogtu khanga cha culture chinili suilala naning sing ana kharinga church ka sa se khanau sandali thum revelation li changdak le church ka gathuma wimram li thum phengrum rushit ka vai sa se psychology ran so mer amen